I pozdrav prijatelji! Danas vam pokazujem jedan sajt preko koga možete igrati igrice online. Nemojte ništa da očekujete da igrate ovdje GTA 6, ali imate neke igrice, nema ovih poznatih kao GTA 6, već ima ovakvih nekih online igrica koje verujem da svi znate. Dakle, ovdje potražite, ja sam se trenutno ulogovao, trebate da se ulogujete, imat ćete besplatan paket, imat ćete Basic i Premium. Basic i Premium se plaćaju, Bronze paket se ne plaća. Dakle, ako kucate na primjer GTA 5, ovdje neće vam izaći. Ako kucate na primjer CSGO, neće vam izaći. Dakle, imate ovdje All Games. I ovdje kad vidite sad, imate ovdje koliko ima igrica, kao što vidite ima ih mnogo. I onda kažete za koji uzrast, za koje vreme da se igra i za koliko igrača. Od 10 do 50, kažemo toliko, i evo su te igrice. Kad vam piše ovako premium, to znači da ovu igricu možete da igrate samo ako imate premium verziju. Evo ga Resident Evil 3, na primjer, ja ću to da igram. Kao što možete da vidite. Znači, kao što možete da vidite, ovo je demo verzija, Kickstarter edition, znači ovako. Zapravo biste rekli, 300 čuda, Vasilije, zašto nam pokazuješ ovo? Pa zato što neki ljudi nisu ovo znali. Ne možete baš da igrate nemojte ovdje da očekujete GTA 6 da ćete da igrate, ali jednostavno, evo kao što vidite, imate na primjer ovdje Fast and Fun, možete naćete šta želite, Kickstarter, Premium, Solo, Cooperative. Imate kooperativne, ako vas zanimaju. Na primjer, ja sam želeo da uvijek jednu igricu Omnibus, a vjerojatno svi znate šta je Omnibus. Nažalost, to ne postoji. Imate ovdje Start Free Trial, to nemojte da klikćete jer ćete onda pokrenete kao besplatnu verziju, ali jednostavno nemojte da radite. Uglavnom, link ovog sajta ćete imati dole u opisu, Tabletopia. I otprilike to bi bilo to. Ja ću sada testiram, ja sam testirao jednu igricu već, trebalo bi da vam radi. Evo ga ovdje moj account i to bi bilo to što se tiče ove epizode. Inače, izvučit ću dobitnika, sad svi dole u komentarima napišite. Dakle, izvučit ću nekog dobitnika dole i zapratit ću ga ja lično i dobit će pozdrav u video. Sve što trebate da uradite da bi se ovo dogodilo jeste da lajkujete ovaj video i da komentarišete nešto. Ne morate da se zapratite. Ako ne želite da me zapratite, kliknite na ono subscribe dugme dole, jer inače ja se baš trudim oko svog kanala. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Evo ga, ovo sam inače testirao i evo ga. Veliki pozdrav!